Yema akwa bad ba channel so channel ni dia ni Golden TV GH and any first time our channel so subscribe, like and share for us. Na yencha wona ma monitor ni fan sem no beso na ma yenko pie mo Accra House of Folk ashe phobia. Never see that until the boss are writing on new striker your friend Kashala Ramos ana Kashala Ramos Wanet ashe na enchebia na House of Folk team na ko pie mo Koforidua abontin so omodi omo pre-season training na course ana so omo continue wo yenyina yenim se pre-season omo sha se nyina na omo ye wo omo new sports complex na omo sine ho na omo ye about 3 weeks ko 1 month pre-season training nyina ho na omo ye ni nyina na hu be hia se so omo bu omo aketem ko another region omo ko continue omo pre-season no na abrante na kasa say yes who say supporters no omo ye good papa oba House of Folk who say has a team be a team that wabo nyina has team no omo supporters omo mamora papa na anytime bia obegyina game wana so na mabontin kra ni otia ne Ramos Kashala Wanet and your mububo ni dinsa o say it is a nice feeling and I thank God for arriving in Koforidua and o say na ni jipa se we be pimo Koforidua na o kan say nkrankwa na supporters ni nim no obe pimo wo Koforidua na so no supporters so mo boni dia ni so mo bojide so ani we hu say yes ejuma pa odi aba has no ama supporters no mani agi no say eno na nka wa debi o mani ti munya ni de say supporters boni din sa na Kashala Wanet debi o say nya din no nti no ba ye na emom no so be shegos edi ama House of Folk no eno na eye na ejuma o say na ono na ejuma ni say obehye go into o she has just no gina game for 1 minute and 2 minutes and 30 minutes any moment obenya wo game mu bia no obe make sure say supporters no obe continue achiro ni din wo mo akoma mu yes into no so nya game bia say it is a great feeling calling out my name. I will also work hard to make them happy. Simple wankasa tintin bia tiawa o see na ni jise ni tembia no supporters no mo bonidi no mo chanting Ramos Wanet Kashala Wanet o see otisa na ne ho mo aba has for omo nkomo akoma ntui omo ye go komo edi omo ache wo Ghana Premier League mu no mo nsuro fiede wo ye nim ya ni na otwe e wotabali abonti so House of Folk omo de omo first Ghana Premier League e bet power Premier League game no omo the first game e hihye so wo ho no na sa game no supporters omo de omo mpumra na omo fa mpa bonto eta na echi no omo de omo nchante mane keke goals no be mana so yiridi o se nya pre-season kwa na Premier League na nkasa no cho se ne ho keka no se Premier League no e be sha se na House of Folk no omo hu nipa e woni mu nti no omo nkoso a ndi team na echi odo ne opepa omo wo ma team no omo nkoso a be make sure so be ka ne nuanom no ma make House of Folk supporters no proud. Mema orefi se obe subscribe ya ma channel no like na share any update bia ese fata wa sports man Golden TV GH yemfa enkame mu metamo asibe brace.